Bienvenidos sean al programa Salid Pueblo Mío. Disfruta de tu programa favorito. Con el auspicio de Levi Company Technology y la radio Tercer Éxodo, presentamos Jesucristo tatituste, según Apocalipsis 18:4, o carjamaste, akam sasao artaniptam. Markaha, mistsun hapham, hanhupanakchik huchloraphamti. Gloria al Señor. Munata hila munata kulyaka. Aka sábado vista cantatinste. Aske alwakipan sasa arum tanipsma Señor Jesucristo sutiparo. Radio Tercer Éxodo Oxatoque. Yosan gracia pata. Maiko timpiwa. Humanakan utanakamaro portantan. Yusan qollan arunakapa apanisina. Umakantayasim celular. Isa. Ukatokewa parltatas queja. Yusan qollana arunakapa. Ukamaraki hermanos, hermanas, Cuyaka Hila, Huancani, Lugarana, Perú. Yusahumanak siempre paniwa istaptaja. Radio Red Huancani, Oxatoque. Yosay humanakarok bendispan, aski albakipan, aka sábado bilikta kantatinja. Isa tayapa charoman tanja. Tayajipi, kamacharequiñani, ukamawa. Bueno, tayaja, ya hasta huipi. Aneja ichoquejo chite akamara huipi, hualipi ninihicha. De todas maneras, Yosay yanaptistani, ukamaja. Akalwatanja, Janira, Yosan Arunakapa, Parltaskasinja, Muntanwa también, Arum Tañaraki, Macao Cajilana Cuyacanaka, Waljani viste chistoch diferentes lugaranacana. Acá Bolivia orak toquena, Ucamaraki Perú orak toquena, tanto Brasil, Ucamaraki, Chile lugaranza, Utjaraki Aymar Parlt Asiri Hilana Cuyacanakaja. Ucamaraki Argentina. Bueno, todavía Lima Marcano, Tcheja Lima Marcana. Con Jacosiñasa, Ucamaracalwatan Montanua, Arumtaña. Acá departamento Potosí. Uca departamento Ro Montanja. Ma familia Chistojo Calgaranja, Fabio Mamani. Ucaste ma Yosan Sirviripa. Upaj Yosano Wanakaparoa, alimentaske zapato domingo naka. Kamaja Hilata, Pastor Fabio Mamani, Yosajomar Bendispan, Ukamaraki Esposa Paro, Raimunda, Poma de Mamani, Humanakaro Arum Tanipsmaja Calvatanja, Walikumanakaj Istaptaja, Radio Tercer Éxodo, Dios Humanakaro Bendispan, Takpach Kitinakateja, Humanak Chica, Dios Arrojarki. Takpach iglesia roa arum traktanja Potosí lugarana. Ukamach diosay bendispan. Ukapa esparaki Alto Lima lugarana. Acá departamento La Paz, Giza, Alto Pata, Alto Lima, zona Alto Lima, Caujan estarak chistoja. Cuyaca Maripoma, Ukamaraki, Cuyaca Elvira Poma, Upanakawa istapjaraqueja. Yosana runakapa. Panakaj Aymar Palt Asiri Cuyacan Caraquio, Kamajupanakaroa. Arum Taraktanja Calvatanja, zona Alto Lima, Alto Pat lugarana. Dios bendispan Hupanacaro. O Camaraquiwa Monaractan Arum Tanja. Juliaca, Perú. Juliaca lugaran. Jacasiraqueja. Ma familia. Ucamaq Arum Taimontanua, Culiaca Roxana Quispe. Esposo Paros Camaraquiwa Arum Taraktan Wawana Caparo. Cuyaca Roxana, Diosajo Manacar Bendispan, juntamente, esposo Mampero,
Humanaka hakasipuktawa Juliaca Marcana, Perú. Siempre pone humanaka suyapuktaja Radio Tercer Éxodo. Dios ay humanaka roh bendis panakalwatana. Jesucristona Sotiparu amayampis mayompas arum tanipsmaja humanakaro. Ischukisipkakim. Awistapjaraki mainina karoja. Ukama topanakaj istapjañapataki también. Diosana arunakapa. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dios aj bendispan. Ukamaraki monaraktan. Perú, Machacamarca. Isa. Emilio Quispe. Uparo arum taraktan jahilata. Kun jamakistas humaja. Dios aj humaros bendispanaya. Humaj sarantas kakim. Tabernáculo de Aputiro canja utcheja Dios aruna capa sapa domingo naka ni uma falta citati puriponitawa Dios anota paroja esposa mampe o camampe ilata Emilio Quispe Dios bendispan humaro ukamaraki monaraktan arumtaña Perú sector Calacota Huapaca Santiago sector Calacota Gilata Mariano Carazas Dios bendispan Gilata Mariano. Un jamaki sumaj, hekatasikta. Waliki pachao, Dios angraciap toqueja. Ukamak Diosay humar bendispan, kumarak esposamaro, Culiaca Nari. Culiaca Nari, Dios bendispan. Takpacho ona camaro. Isa, Dios aj bendispan humanakaro. Ukamaja, arum taraktanwa, yakahilataro. Isa. Kun cocinas kumajka hilanakaro kuyakanakaro arum tañaja. Basilio Carazas, uparo arum tanaktanja, familia Carazas, walhanips tajayu manakaja. Basilio Carazas, upaje katasiwa, puno lugarana. Hancha okiparo arum tanaktanja. Esa, Nemesio Carazas. Oh hermano, humach chama carita octava, pero de todas maneras, Dios ajuman pisquiwa. Esa, inasani, umatakik posible existe, Dios ano tapar portaña, pero Dios ajuman pesquiwa. Ilata Nemesio Carazas, kun jamaquisktaza, Dios ajumar bendispan, umaj katastawa, uno lugarana también, juntamente o anacamampe. Ukamaja, Dios bendispan takpacha familia Carazas. Ukamawakaluatanja, arum tawaitanja, akahilanaka kuyakanakaro. Animun karaktanta arum tasinya. Argentina marcanja siempre poniwa suyawayi. Acá Radio Tercer Éxodo. Ucaste Culiaca Agustina Vilma. Agustina Arruquipa. Esposo Pampe o Anacapampe. Upaj siempre poniwa su hija. Culiaca Dios humar bendispan. Humaj chamanch tasiskakim. Diosan Arunacapampe. Diosawa Ucampe humaroja. Chamanch tatam. Diosan Arupaja siempre poniwa chamanche. Diosan aropaja istapi, Diosan aropaja hilaña, hisa, tuktayaraki, almaro, Diosan aropan kutasisaja hilasktanwa. Así que Culiaca Agustina, Dios humaroh bendispan. Ukamawa, akalwatanja, arum taraktanja, ukamaja Brasil, animon karaktanta armasiña, Brasil, Sao Paulo, lugarana, hilata Diego, istaskati hilata Diego, Humaro arum taniraksmaja. Dios ajumar bendispan. Takpach kauka residente Bolivia Oraqueta ukalugaranja hekatasipta Sao Paulo Brasil Aymar para Asili Gila Culiaca humanakaro arum tanipstaj ukamaraki Culiaca Benita Javier Dios humaros bendispan ukamaraki esposumaro Ignacio Gilata Ignacio Dios humaros bendisirakpan ayukamawa arum tawaitanja kalwatanja ukamaj Dios aj bendispanaya chaste alajpacha au kisat maitasweñani oracionana upar maitañani upaj yanaptispan chamanchispan osispan akalwatan qollana hayupampi aruna kaps uñesta ispan humaro nayaro ukamaja Dios aukiruy hakastasiñani oración toque porque Dios ampe para la señaja oración toque kibutji mientras akaorakchik pasañaneja haniu Yaka medio otikiti Dios para la señatakja solamente Dios ampej para las nawa oración toque esa una pachateja kaoraket partiwa yajañaneja
ukawa despit as kanyanej aka oracionat ja porque Dios ana kapang kasinyanejay. Isa, pero mientras aka ora kinkasktanja, Dios ampeja oración toqiwa parlastanja. Ukamajilata kulyaka, haniponi oración lorañ armasita tumaja. Si te humajan oración lorkataj, kun hamarak Dios ampis kontaktasita. Kun hamarak Dios ampis parlasita. Oraña wakisi. Ukamah kalwatanja, Dios at mait asiwaiñani. Ukamat hukampi arunakapa parlatasiñataki. Señor Jesucristo, akalwatanwa Dios pagaransma. Todavía, akaña churatamat. Maalwatampisa, khantate atamat. Señor Jesucristo, Dios pagaratama. Hamach inakas alwat humarok Dios pagartam. Ukakotanakas alwat humarok Dios pagartam. Take human loratanakaw humarok Dios pagarapkhtam. Paksisa, intisa, warawara nakasa, kolyuna kasa. Take poni humarok hachanjapkhtam, Dios pagarapkhtam. Hakin nakakiw muchas veces. Armasipxnaj. Perdón tasipjet. Señor Jesucristo akalwatanja. Acá radion kasinja. Acá ojat pachaw humar Dios pagartansma. Okaros de mait asiraksmao, Señor. Yanaptit. Lakaj osam. Amuyok osam. Nairaja enteramente takpacha. Humaro katuyasma. Sapa aro arskaja ukatwa maoruk cuenta churama. Takikite nakatej arunakam parlaptja arsuptja. Karinsa, iglesiansa, radio toquesa. Sapa aro arsupt ukatwa cuenta churapjamaj. Señor, haniki permitistate. Arunakamatiak kuns parlañaj. Umajmantintet siempre arunakamaru. Y kunteja katimpon profetam tok arsunkta. Permitita ukanak repitaña. Ukam sasaw Señor mait asma. Ukamarak bendistam. Kauke wawanakamatej akaradions. Wale alwat ernakapje. Señor umaj bendistam hupanakaro. David, Carlos, Beatriz, Daniela. Ukamaraki Alan. Los demás. Radion ernakteri wawanakamaro. Bendistam, Señor. Chamains tarakim Padre, hanchinsa hayuns. Ukamaraki, wankani lugarana. Ilata, profesor. Jubileo, uparos bendistam, yanaptam. Upahwale alwat seguramente radio kanteraki. Akakolyan arunakamaj. Istayatanya pataki. Taki kitinakatik soyapje, radio red wankani. Señor, ukamsa sa mait asma. Akalwatanja. Humayanaptit. Yanakatech istap genia. Chuyumanaka histart arakim. Hinchuna kapas tatay histart am ahayumampi. Ukamata kolyan arunakama katokap hanyapataki. Istap hanyapataki. Ukamat hupanakaja. Obrar uskap hanyapataki, Señor. Ukamsa sa mait asma Jesucristo Santo Sutimaro. Ukamapan. Bien, ukamaste. Litas iskakianiu yosan aronakapa kontej pasire programan litastan. Ukaste pasire litantanwa Evangelio de Mateo capítulo 13 oklitantanj. Esa paverej pawantere miste se haya. El sembrador salió a sembrar. Chak pawereja, una pachate hatapa, semilla pawan kukaja, puse diferente ora que nakarro por itaina. Ukato que trepalt astan paserej, bueno, chaja, lit aniwayawa, San Marcos, capítulo 4, Evangelio de Marcos, ukapais para una katasiraki, umanakaja, versículo 1, katpachlit abjata. Si es posible hasta el versículos 25.
Nayaste parte importantinaco akalwatan leit aneja. Diosana suma Olyan arunakapa. Castellanona akamsa sausi versículos 14. Ukauhat naira kataro. El que siembra es el que siembra la palabra. Mayampe. El que siembra es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en los que la palabra es sembrada, mas después que la oyeron, luego viene Satanás y quita la palabra que fue sembrado en sus corazones. Versículo 16. Asimismo, estos son los que son sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, luego toman con gozo, mas no tienen raíz en sí, antes son temporales, que en levantándose la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego se escandalizan. Y estos son los que son sembrados entre espinas, los que oyen la palabra, mas los cuidados de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias que hay en las otras cosas, entrando, ahogan la palabra y se hace infructuosas. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y hacen fruto. Uno a 30, otro a 60 y otro a 100. Dios bendice panar una capa o kao kamlita se weñani. Kun jamos casio sanar una capaj. Una tajila munata cuyaca. Kuna pachatech Dios sanar una caplit astanja. Chik pachapiniu. Miskit si panuk amusq. Dios sanar una capaj almar chamanch. Dios sanar una capaj almaro istapi. Han kalalonya pataki. Claro, han chin sumay sinis now. Wali istapitas now. Pero almaj necesitará kiwa istapita ñapa. Alman isipaja yosan aruparakiwa. Isa. Alman mankapaja yosan aruparaki. Almaj kosisiwa yosan arupampe. Almaj chamanchatawa yosan arupampe. Ukataw wakisi yosan arup istaña. Yosan arup lit asiña. Ukatste obraro osktañaraki. Ukanki wasuntoh. Munata hila munata kulyaka. Ukamaj. Parultasis kistan hay power hat. Ma pawiriw miste. Hatas aptata. Ukatopah kalti pawanya sarakisa. Yosan arupan kumlit astan. Kuna pachatech pawan kija. Yakipa hataja. Semillaja. Hakin taksuta takichota kolo orakero purisiwa. Y kuna pachatech ukawajar purge uka semilla uka hataja. Hani sapintain puirkitech. Porque wale kolo jehai orakeja. Hakin kal taksuta jehaya. Hani ukun hamat sapikan puirkite. Uka hataj uka kara oraken kyo hakosiski. Uka tamach ejoteja. Yasta. Tamach eroj trigo gustarak jehai. Uka tias aptasiwaje. Yasta uka kamakiwani otjetu kampe. Yak yosan aropach siwa kuna pachatech pawerej. Yasta upach pawanti ukahata. Ukati yakahataja. Yakasimillaja. Uriw siwa kalarara orakero.
Bueno, caojanja por lo menos. Calarara, calachajwa, orakenja. Por lo menos sapequewa. Aunque ho calakas otikchi, pero campachas sapequewa. Pero camsillo sana rupaja. Una pachatej ukahataj yasta. Hils gillakanakaj yast hils waeje. Ukatrigoja. Pero con apachatej intej walich amampe. Luptanje. Uka intiviutaeje. Naxje kala. Kuna laikotej kalara rake janeja y sumalakanik chitej. Ani otkit humedad. Yast uka tupaje uswaeje. Kwaruki uka hataj tukusjaraki. Un jayakisiñas. Ojalá me captas, me calvatan. ¿Ya? Ahora. Una pachatej pawerej mistej. Uka hata, uka similla pawante. Uka mahataja, uka masimillaja. Chapirar ora kerora puri. Bueno. Uka chapirar ora taipinja. Uka simillaj yast sapinti ukatsti alino aqiwa ukatsti mistiwa. Pero, como chapirar ora queja, uka chapinakao atipt jijilaña. Uka chapinakao uksataksat tapjawaeje. Yast ukaroa. Hiutawejej. Ni ukam puerjit ni achuña ni ukam aliña. Chapiraj altapjawaejej. Un jayakisqueñas. Ukamawaka kimsa kasta ora kenakanj. Ukahataj yasta. Inamayak. Inamay pawatak. Yakisiñajaya. Isa. Perichaja littan San Marcos libronja. Capítulos 4, versículo 14 ukanja. El que siembra es el que siembra la palabra. Entonces, acá ointasi bichajay, pero chak apóstolo na kaxiwa, yati chapjitay, ukat Dios ajechak akan kananchaski. Hawiri iko kaja, hitiros ointasi. Yosan aropa, predikiriro. Akal watan snayak, pawantasin kaya. Kuns nak pawantant. Yosan arupa. Porque ukaya yosan arupawa trigo hatampe sasej. Ukao trigo semilla. Y ora kestika ukasa. Chuimana kama, hila kulyaka, human chuimama, hilata human chuimama. Guay natawako, human chuimama, ora queja. Ahora, kunakast ora quer intataichi chuimamaja. Acá lo atan Dios aviate. Solamente nayak pavasink constantemente, sapa sabadonaka, sapa domingo alwanak, repite siski. Yosan arunakapaj. Ukamaktake yosan arunakap arsuri. Maski kuna lahrat sparlpan, maski kuna markan kpasa, yosan arunakap arsuri nakaja, pawiri nakawa, hisa, pawiri nakawa, wal entendita, hila kulyaka. Hisa. Yosan arsuri nakaja, pawirin pasiwa. Kun supanakaj pawapje. Upanakaj pawapje, kun hamte jakej, akan seja, el que siembra es el que siembra la palabra. Arro. Quites arroj, Señor Jesucristo. ¿Ve? Señor Jesucristo. Ollana Jayo, Espíritu Santo. Entonces Dios anarona kap arsorina kaj. Pawanta siptua. Isa. Y ora kesti. Chuimana kama. Ya ukanki wasuntoj. Chuimama teja. Uka qara chulqe haqin takichuta oraqer uindata kiche, ha? Akalwatans istatapi
inas qawqa kutis istasta. Pero hanio mant kiti, sapint kiti, Dios anarupaq chimamanj. Ara oraqir, kholo cholq oraqir uindata tapa. Qawqas istasktaw. Pero chimamajay kum qalachej. Ukat supaya hote porque uka hamach aptas que uka supayawa. Supayaw qalapsuaycht, kuntij istawaytuk. Ve, inas akalwatans istichit walison pero qaruroja. Sitej uka chimamajan sumalaqach, uka chimamaj kholo oraqir uintatachej. Ya supaya hotan ukat apsus khani, nikuna no tjanit, chimamanj. Nikuna. Chusaki, yosan rupaq chaqata. Un hallakiskayas. Hila kuyaka kun hamas chimamaj kunakas oraqisa. Iskatasi makalwatan. O qaroste. Biblia xiwa Dios na rupaja. Hawirej kunapayatej pawan kukaja. Mainir hataja. Mainir similaj puriu siwa. Kalachajwa oraqero. Kalachajwa oraqero kat. Kalachajwa oraqinja. Sapiqas kipi. Aunque ukalakanik chisukaj. Sapiqiwa. Ukaj uintasirakiw ma hilata ma kullaka. Istej Diosan ropja waliko sisiñampi ukatoque waliko sisiñampi. Ukampis Biblia siwa. Hane humedad han laqa suficiente utkatapka usaja. Inti walich amam qantani ukat yast uka inti qal naksuwaych par suwaych yast ukaruki hiusje. Ani awanski tukampi. Ukao pasi. Qala chahwa oraqinj. Mahatak masi milaj. Ukaj sañ muniwa. Kullaka hila chuymama oraqeja. Si tej chuymamaj uka qalachajwa oraqero uintatacheja. Qawqas istatawa, qawqas kusisiskatawa. Pero kunapa yatej yantana kaq sartanini, problema na kaq sartanini, haqis uñisitam, sutichhatam, Dios laico, criintitam laico. O maynejani soportañ puedjit. Yast ukakamakiw. Ni ukat, ni iglesia ros porjit, ni orjes, ni biblit asjit, ni Diosana rops istañ monjit. Ukaro hiut awaj. Ukao pasi. Kalarara oraqenj. Hanit ukamaki chuymamaj kullaka hila. Kun jamás uman chuymamaj. Umaj ukasuma Diosana runakap istataj. Ukat kusista, kuchista. Pero de repente awisaj yantanakaj sartanj, usuna kao porinj. Ya hasta qolqit pistañana kao porinj. Ya pujan achjit. Uywawan mirjit ya hasta. Ukakamakiw. Ukao qal. Ukaro supayajot ya hasta ukaro kio chaqawayj Dios narupaq chimamana neutjit. Kun hallakisiña sukaj. Hanit ukamakta hila. Kullaka hanit chimamaja uka qala chaqwa ukar uintataki. Amuyasim kullaka. Uqaruqsiwa kimsiri puntonja. Unapachatej uka pawereja. Hawante. Uka trigo hata. Uka semilla. Uka semilla Diosana roparakiw represente. Ichaq uka hataj poriw siwa. Chapirar oraqero. His uka ujanja. Sapintaskiw. Alintaskiwa. Uka trigo alej. Hataj ya hasta. Uñatatasiwa. Irichaja. Chapirar oraqeitap kausaja. Chapiw hilañ atipje. Ukatzdi chapiw uksat yas tapjawayje. Uka trigo aliroj. Yast ukaro qal yupjawayje yutawayje. Kwakamakiw. Un hallakisiñas. Munata kullaka munata hila. Mulata wayna tawaqo hanit human chimamaj ukam chapirar oraqer uintataki. Humaj istasktaw yosanarup kwat katokasktaw kusisiñampi. Pero akat hamat
Umaq akapacha diversionanak uintaqta, mudanak uintawayaqta, yast qolqir walka tuntasqta. Haniu tiempo hotqit Dios ataki hasta. Taqi ukanakaw ch'apir uinta tapqawayaqtam, ukat humaq armasqta. Ni iglesia purimunqtat. Ni qoshtasins, peor orañaq. Ve? Ukaw maruq qalhiyut ayaqtam. Chuymamaq ch'apirar oraqir uintata ataplayko. Arrepentísima calvatanq sitejo maq kham istijiyata. Chaqyastu kharchaqchi Dios anarupaq. Porque Dios anarupawa verdadero semilla, verdadero hataj. Uklit awaitanq Marcos libronq. Ahora, posiri punto kanja Dios anarupaq siwa. Kunapachatiq phawereq phawante. Mahatasti masimillaste puriyo siwa suma la q'acht'ata warwicht'ata wali suma prepart'ata ukala q'awra qero purisiu mahataj masimillaj kun hakusiñas. Bueno, Dios ay bendispan munaraktanpi yosar yupaystaña alabanza alabanza ma q'uchumpi Diosaj q'uchunak taypin hakaseja ukamaja kajay ma yupaystabe ilata técnico a ver usqawaya ma q'uchu kun jamasa tabernáculo del Señor Jesucristo kanaq también Diosaroj yupaystabjaraki Diosaro uka q'uchumpi Diosaros yupaystaraki aka radio toque. Dios bendispan ukamaja kajaya ma suma alabanza. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Cristo invitani takpenyang hada. Jesus saharua takatuya sahaja marharun takarasitwa. Jesus ansaita. Aleluya. Jesus ansaita. Cristo amaniwa koparuenta. Sate kunturito kanganyansa atamarkarunta taranitwa. Jesus aleluya. Jesus ansará Akayun Aleluya Cristianuan Atamarun Tatarakizwa Jesus ansará Amil kunasa Amil kunasa Gloria a Dios Walkanil na yaro
Ebendispan, hachaqarqar uintataw sayt'ajas kaya, aniu kunas onoqtaykitaspat, esa, kitisuka hachaqarqaja, Señor Jesucristo. Hupampeja, saytasqa puniñaniu, han onoqtkaya, hayasutpan, umanakas sartanpan, q'ejunakas hutantpan, chaqarqar Cristurqa t'ataj upachikaj soportas cañaniu. Con cosillas. Dios bendispan ukayo paychavir. Ukamaja sarantas kakiñan Dios anaropampe. Ahora, litay montmaco timpe Evangelio de Mateo capítulos 13. Versículos 23. Acá en Siva, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, el que lleva fruto, y lleva uno a 100 y otro a 60 y otro a 30. Con jacosisiñas. Chaj kuna pachatej paverej, pawante. Uka similla, uka achoj, uka hataj señani. Puri, sumalakaro. Walisuma prepartat lakaj la kachstata, barbichtata, walisuma. Una pachate uka hataj. Uka similla, ukar sumalakaw har poreja. Oh, gloria a Dios. Uka sumalakanwa. Sapinte. Oh, sapinta sinsti hilso walisuma. O Karok López Lopjate, awasiros por Hataraki. Sumkar Pjate. Ya está, tayasin as taitaraki, pero sumalakan kataplay ko walisuma sapinta tawa. Tayasa oktaski uksatak haniu kamachkis. Sumasapinta tachahaya. López Lopchej, niu kamachkis, antisas bendición a López. Awaseros por chej, peor todavía, ukan bendición, carpa, opatequej. Acaña, ya estu kamawi chajil suay, uka sumala caro. Uka hataj por ukajil suay, ya está. Mayatja patacaro, mayatja sojta toncar, o ukamo achoque. Hayuk wa Diosaj muni. Ukakasta chimani krintinakwa muni. Hitin chimana kapas ukasumalakaro intata. Tinakatej ajlitap que desde antes de la fundación del mundo. Nera sa kamuntok kaltkan katpach ajlita. Yusano nakapa. Maski warmi pas chachapas. Wainapas tawakopas. Upanakan chimanakapaj. Sumalaka orakempe sa siwa. Wali suma pripartata la kachitata. Abunumpes hachitata wali suma. Kunapachatek ukawhar purej semillah. Hataj. Oh, ya está. Sapinti, ukatsti alzo, walisuma. Y tiempo par horas aparoste a chocaraki. Kamsanch monukaj. Una pachatej ma creyentej, ma chachas, ma warmis, Diosan arup isteja. Chima patej ukasuma la caro, uindata acheja. Oh, Diosan arupaj ukachimaro puri. Y kuna pachatej ukachimar purej. Yasta ukachimaro sapinte. Ukat ukahila ukakuyakaj. Ukawaina ukatawakoj yasta entiende. Ukata yasta entiende. Istasin yasta sumupaj katoque entiende ukatste. Upaj obrar uskuway. Yasta ukanway chaja. Yosan arupaj. Wali summa. Chachante, ukatsti hilti, yasta, uka personaj cambiata, vida panj, pensamiento panas cambiata,
upaq mama chaqhaqi tukhi aruna kapas cambiataje istapis ñapans cambiataje taqikunana iskichuymapawas sumalaq ampesasi y hasta upaq suma achunakwa achqi esa kunas uka achunakaj Gálatas capítulo 5 versículo 22 ukan hasiwa el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, mansedumbre, temblanza, paciencia. ¿Ve? Oh, con jacosesiñas. Con apachateja acá arroz. Suma laqar ointat orak chuimar por kukaja. Y hasta acá arroz. Sumpuniwa sapin. Ukat uka hilataj diosan wap. Ukat uka kuyakas. Wainas tawakos. Iqate ma cambio vida pan. Y acá optó que opak oñest ayasi. Suma achunak. Una siñani. Kosi siñani. Samarañan poktat. Takahan walinakat supak amuchuy mamutuski. Is. Kunja kosiñas. Ukawa chikpachapini. Ma verdadero creyente. Kuna laikotech chuyma paja. Suma laqar uindatawa. Ukatopaj kato kapeniw yosanarupja ukatuka aro nakah hasta sapindiwa. Uka hilataj entiendiwa. Uka entiende sinsti ista sinsti yastupaj uka aro jama hakasiraki. Uka pachahupaj uñestay achunaka fruto. Pero kuna pachatej mainin chuyimapaj kholo hakichuta wali cholqi oraqi karo ataj porque arroz porque ukaga anio sapintkit paj istaski uqawqas pero chuyimapaj qalachej wali kholo oraqi msachej ukat supaya hot ukawiyas apasiwayj yosanarup qalchima patapsq. ¿Ve? Karo kihiwayj. Karo tukusq. Ukahilatan. Ne amtasqis kuns ist anuk. Chima patej qala chaqwar uintata acheja. Yast. Yantana kaw qal. Yutayj. Indix chaman bluptan gas ukaro intat. Qawqas istan inas mauk upaksaran darak mars pa mars yast ukakamakiu karo yantana kahuti porque Diosano wapaj yantatanya papuniu yantatanya pau Diosano wapaj Diosaxi waruna kapanj tak tatajaro tak taniphat kamsanch munukaj Diosaja kaora kenj walt akisi wayeja Hakin suñisita, Rina kans arkana kata, Anit amtasiptak re erodesak todavía, Yurkan ukatpach hiwayan munanj. ¿Ve? Jesucristo rojo. Ukamara que religiosa kenakas, uka tiempo hacha teólogo chachanakas, li emerinakas. Yosarok oñisipjan. Ni kato kansh munapkant. Itira kaka Jesus ukast. Itira kaka carpinterun yo kapast. Iwas hamat estudiist. ¿Ve? Yosarok kam tratatan. O karok malon tatakas pas ukam kathat. Todavía propio hupan taipip kititej. Hupam chik man kasirik, hupam chik yasta. Milagro naxwal uñjaway Judas.
ukaw aljante. Jesucristo rojo. Traición lo raway. Ukat Dios aroj. Como malon tata kaspas como mama lechor karo intatias asut hap. Tuskatap ahanupat. Ahanupat ahlitat hawayap. Chak hawayap kamsanya nich. Nikotanagat hihap. Isinakap skal isirayap kalal tukuyap. Hasta que hati cruz. Kanja cruz kepiap. Ukapais pa cruzar kayut samparat lekendap. Ve? Ukamupak sufrió ayaja kaurakin. Ukat Dios aksik arupan ni chakat tak tataharo tak tanit. Nayak ejemplo hay tawayap smaksiu. Ukpehan mon hetech kreintech. Ukpehan ichor kreinti nakak mon hetech. Yakep kreintech muni wali summa saranya. Yakep Diosan arunaka parlirinakak. Saraki wali sumau Diosam saranya wali suma poniwa. Ani ko anj acuerdo tanto kakas predicación na gambeh. Niwa Diosan arupan nagsiwa. Hakih kulkuwa, pungkus kulkurakiwa. Aniu fasila kite Diosan taki pangganyah. Pero ukat haki winya kanyo. Marcar puri. Yantanaka hutas kanya pao. Pero Diosao cham chorarak krein teroh o kayantanaka. Pasanya pataki, atip tanya pataki. Diosao cham chori. Diosahaniu yant chor karakiti setek ma krein tehan supporter hamakchi. Ukat hukam hilha. Kau kayu ka krein teh kwa Diosar iyaw sereh supportis. Ukarak wa Diosah yantanak sa apayaraki. Pero yantatanya sa punimu. Jesucristo au kisakay. Akaurakin. Sufri wa icheh. Hacha wa icheh. Akis cheh. Cuando más siwasan nakah. Hiwas ochara rakeh. Jesucristo en gracia aptok. Hispiatah. Percha ukpi ma krintehan mon jeteh. Sufriñ. Wali sumakin mon ma krinteh. Ni kitis, ni chichiran kasal hat kaspat, ukam muni. Ani ukamakiti. Ni ukamakiti Diosan takip saranyah. Diosan takip saranyah. Cruz qiptat saranyarakiwa. Diosak arupan ksiwa. Hititeh nayar arkany mun kito ha. Hititeh nayak hipahutan mun kiha. Nigas panupapach pa ukatstik cruz aptat hut pan nayak hipah. Kamsta sukaro nagata. Ukarok Diosak sarakiw. Hititeh nayar arkitukat. Hanira cruz qiptatut kiha. Haniu nayatak kamagit. Kunas uka cruzah. Uka cruzah jahay yantanakah. Akin unyisitanyas. Problema nakas. Usunakasut. Kunas kaukisut. Uka jahay uka cruzah. Katuk apanya saya hiwasaha. Apanya saya. Porque Allah pach marka rohani fasilakanit mantanyah. Ani fasilakit. Ukat kail kata nakakseha. Wal hani nakamunaphan mantanya. Pero hani puidip kanit. Ukanikiw ahlitah. Ukanikiw. Kau kir krintin chima pateh. Ukasuma laka orakir uintataha. Oh, hupanakaw. Akayo sanarunakap katuntaphan. Hupanakaw intindiphan. Aka misteryo naks akatimpun hupanakaw intindin. Kunteh kaukir mensakteh Dios akatimpun markapatak apayani ma profetatok. Uka laka sumalaka orakikis. Ukar uintat chimaniki uka krenti nakaw aseptani katokani. Maini nakan chiman nakapateh. Kara kolo orakir uintatach. Kalarar orakir uintatach. Chapi maikt orakir uintatach. Hani uka nakah istasip kaniu. Pero kakamakiu yast. Chapio tapkawayhani.
Yasta yantanaka hutani yasta ukaw. Kaliyut ayhani. Supaya hutani yasta ukaw aysta siwa ayhani. Ni kunas existani chimapan. Kun jamás chimamaj. Cualquier hora kempsasis chimamaj. Munat hila, munat kuliak. Akal watan humag examen asma. Humag tanto Dios anaruna kapista waita. Uka hakaskit chimamana. Hilantaskite. Matrigo aliro intat suma. Yast achuna kaho instaskite. Yosak achuna kat parl kasaja. Evangelio de Mateo capítulo 3 ukanja. Bautisir Juan toquej arsua y usasina. Cualquier kokay han suma achunak churchinit. Uka kokaj sapit pa tatsutani ukatsti ninar hakontatani. Sitikma kokahan achkichiksum. Kunata kirak inamay orak ukupaniste. Hanitek krikstak. Liit anirapimao. Diosan Santo Libro Pan. Akam sa sausi. Evangelio de Mateo capítulo 3. Gloria al Señor. Versículos 10 ukanxewa. Ahora, también la segur está puesto a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Kamstas hila kuyak. Si te jamaini diosar arkiri, chacha, warmi. No importa que iglesia en pasa. Ma cristiano kokampes hacer aquí. Si te jan suma achunak achkichinej. Diosan arupak siwa. Uka achaj. Yasta, listo kiwa. Sapit pachkal tingshenya taki uka koka. Han suma achu taplaiko. Sapit pachkal tingshenya tan ukatstin ninaro infierno rakonto teki hanim. Kun haukah liakiskin aspas. Pero kuna pajateh Dios narupah pori suma la kachtat suma ora kerukan achupo neniu, gloria a Dios. Dios ao karpani, Dios ao sum cuidani. Isa. Ojalá y chimamaj. Uka suma la ora keru intataspa. A ver, mate extompe montlit anin. Achut para el caso. Mateo 21. Uka ham taktasiñani Santa Biblianja. Akamao Dios naruna kapah kayaktat. Gloria a Dios. Ma oroja, kunapa chatej alahpas Dios aukej, akaora kenkanukaj. Bitania sat marcano hopaj iknok tataina. De repente han Dios aroj, kitis sirukchint. Tal vez han sens mangtasi waikchint. Tal vez más suma matisit san taskchint ukamo pa iknokan Bitania markan. Ukat alwata upah sartapin ukat waliman katauthat. Ukam si akan haber lit awanyani Mateo 21. Versículos 17, versículos 17 y 18 ukanakankiwa akam siwa. Y dejándolos se salió fuera de la ciudad a Bitania y posó allí. Ve ukauhan hupaj iknokan Bitania marcan. 18. Y por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Hiparo mante ikitat sartjasen Señor Jesucristo ha. Wale man kataut sarte. Verso 19. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca más para siempre nazca de ti fruto.
y luego se secó la higuera. Con hallaquisqueñas. Señor Jesucristo, mankata otkat. Ukat ma igos kokaj. Ukat takiladon aliski wali summa chochnya. Jesucristo seu akajay igos kokaj. Mankata otkatat uka kokan por lo menos achoj otkapun pachao. Ukaks mankant ayah pakachasi. Y hasta igos koka ramanak takte. Dios na rupaksiw haniponi maachus utkante. Mais takte, alay toque, ainais toque, ni maachuni. Ukatao Diosaj maldice, ukakokar. Koka kunata kira kumas takaw hans orak ukupat inamaya. Yakamah wali somachok nyaraki. Acho hanirak utikite. Diosaj maldice. Uka oras pacha uka kokaj wan shueje. Esa. Ukat pekel katakskir. Titejan akaronak istkani aun kunatek otikupan ukam pacha pakataniw siw. Sitejupan chimapaj kalachajwa orakar uintatach. Chaperara orakar uintatach. Haken kaltaki chot cholke orakar uintatay chima pukapachaj. Ani achkas patukan. Pero Dios ajmoniu alinta ñap ukatste achuñapa. Uka achunakaj Diosan pirwa paro por hañapa. Hila kuyak humaj achuñamawa. Waina tawak humaj achuñamawa. Hani ukamaki kasmati inamay orake ukup kasmati. Dios ay bendispan. Ukamaj palta si waitanwa. Ma pawire miste. Hawantanya taki. Uka toket uka uintasibi paraula uka toket paltas tanaj. Kun sains monatain isplikt ani pxmao. Yusay bendispan. Utiri programa nakanja yakati manakatwa palta sirakiñani. Aukani istaps takalwatanja Dios bendispan humanakaro. Humanakan hilatama hermano Lino arum tani pxmao. Kau kachakanakan hay staps aymar parult asiri hila kulyaka humanakatakiwa ka programaj. Ukamaja Dios ampikia. Utiri program kama Dios mediante. Ukamaja. Jesucristo tatituste, según Apocalipsis 18:4 okarjamaste, akam sasao artaniptam. Markaha, misunhapham, hanhupanakchik huchloraphamti.